da penjalan yang ini klem ain kata kalong rong. Wei lah penjalan yang ini dah ka ain. Ar berkaji mentoi. Penjalan ke mentoi tengah sungu kadu unong ka rikasi ke jongi. Ngatarai lah dah stand try klem i CM kami alit delegation syukur bonor. Wan push gini kesan itu gibil. Dia ngatarai nyapai both side of the coins. Kapa aru kalong ba. Pi ban syuong yang ini ba expiry bang imar kamshu ngatrai tablet don ujong je tablet don tablet batang sisnam don tablet bandusnam ka syong ha ka tablet diminta don good tablet uba tang sendi la hil la pior ya ga community ke jumi nga semua UCM no doubt kata kajing la jumi ban take a delegation with the governor ban put pressure ban request ban pray yang ngatrai ni benefit ngatrai ban ya ba iya dalam extend ngatrai ngadu gini blessing yang ngatrai kanu kiai baru kau dia jing jing ubriu nam tak jing ha tang batang we ni bandon good intention di bandong serius ya kala ka jong kari ka jela ka jong namar baru kata mengasurat di riukrau ka jong borbor baru kata katma ka di military hagiri juga pertai handai haka society pada haka social pada kam di military kadi leng baki wei ban prung ha ka society ke jongi diki an kilong kum ka kut paskam nak benta panyada ya kari kesti jongi namar ba ya kini ki jing yartama bari kumbang bi ha ka kur ha ka shnong ha ka dong kani kan yarap sipun ka jongi